okutongoza kw'empaka ezi kwabahambuga nkuru z'ishengyero ry'obukama bwa Tooro omu kasheshe k'eriizooba okwayetabwamu omushikirwa w'obukama Bernard Tungwako Ateny baminisita b'obukama hamwe n'abakuru b'amasaza. Abatungwa barukira abasaija inywena na mbere muli nitubasaba mwenyigire mu muzaano gunu mu myezi ebiri eno nukwe guhaise obukama bwaitu ekitinisa kandi gurugemu kurungi. Empaka ezi n'ez'okwetabwamu amashaza mwenda agarumu Bunyangabo, Kitagwenda, Kibale, Fort Portal, Ntoroko, Burahya, Mwenge North, Mwenge South hamwe na Chaka. Quarter final 2 ija kubaha ebiro by'okwezi bisatu April saha mwenda habwaki tutarangire the venues habokuba team tika qualifying. When the teams qualify, then we can determine ninka hambere turatwara omuzano. Empaka ezi okurugerera aha mushikirwa w'obukama niza kubaho omu bwire obu omukama wa Tooro oyo nyimba kabambi iguru Rukidi wa kana obwo arabe najaguza emyaka 30 y'obukuru. Gashakwa Jonathan Tusingwire.